Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Donijeva prehlada. Novi je školski dan. Pepa i prijatelji imaju sat glazbenog. Mala Tina lutku ima. Oprostite, madam Gisela. Ojoj, Doni se prehladio. Ne brini, nazvaću doktora Smeđe Medića. Halo, doktor ovdje? Halo, doktore. Ovdje je madam Gizela. Imamo bolesno dijete. Ne paničarite, odmah krećem k vama. Kakav problem imamo tu? Prehladio sam se. Tako znači, škaklja li dok kašlješ ili boli u grudima? Ne znam, ali izgleda ovako. A kad si se prehladio? Kada je madam Gizela počela pjevati. Nije ništa ozbiljno, ali bi Donijev kašalj mogao biti zarazan. Kako to mislite, zarazan? Kad se netko prehladi, ponekad se i ljudi u blizini te osobe također prehlade. Hoću li dobiti lijek? Samo malu žličicu. Bojim se da nije baš jako ukusan. Ima okus stare cipele pune pekmeza. Hvala vam, doktore Smeđe Mediću. Doviđenja. Bok! Znao sam. Donijev kašalj je zarazan. Pas Deni i ovca Suzi su se zarazili Donijevim kašljem. Jako zini. Ima okus starog tepiha s pokvarenim jogurtom. Ima okus po cvijeću. Bravo za sve koji ste tako hrabro popili lijek. Jeste li vi ikad bolesni, doktore Smeđe Mediću? Ne, Pepa, nikad. Svaki dan pojedem jabuku. Doviđenja. Bok! Vrijeme je za odlazak kući i roditelji su došli po svoju djecu. Mama, tata, prehladio sam se. Doktor Smeđe Medić nas je pregledao. Dao nam je nekakav grozan lijek. Madam Gizela, možete li sad otpjevati pjesmicu? Naravno, Pepa. Mala Tina lutku ima koja... Ojoj, svi su se zarazili Donijevom prehladom. Doktor Smeđe Medić pri telefonu. Pepa s ove strane. Svi odrasli su bolesni. Ništa ne brini, Pepa, odmah krećem. Dobar dan svima. Uhvatili ste Donijevu prehladu? U redu. Stanite u red. I jako zinite. Fuj, ima okus pudinga sa starim čarapama. Hvala što pazite na nas, doktore Smeđe Mediću. A tko pazi na vas kad ste vi bolesni? Nitko ne pazi na mene. Nisam bolestan. Ojoj, i doktor je uhvatio Donijevu prehladu. Ne brinite. Doviđenja. Doviđenja. Jadni doktor Smeđe Medić. Sad je bolestan, a nema tko paziti na njega. Tko bi to mogao biti? Zdravo, došli smo paziti na vas. Evo malo voća. A imamo i jastuk. I malo lijeka za vas. Ima okus po starom jogurtu s pudingom od starih čarapa. A opjevat ćemo i pjesmicu kako bi se osjećali bolje.